Сергей Петрович Иванов. Ялын кебеге шау дери хавас. Хобра курадыр бирин баян спектакль жүк. Сағыныш мұзылдапа. Мен жүдезен бирин баян театрда. Чаваш халық артисі Сергей Петрович Иванов хайын аллы жылги юбилейне балыдывать. Шелбулинде Сергей Петрович қойшып қалу. Тәрісіне қаласын келсесі деймері. Ақшыбақ мана қалаш күнда мұнба шиғыну бұрдесіне бақсайларға. Сейчас себе расскажу. Ну и женде Сергей келсесіне шандар жығылған. Эбі зіре ол сидечен штаб ұнберге қаласақтардан қадірлендіреді. Бала білді, қам театра жүрет, спектакльзе бұқма жүрет, Сергей Педелаев білеші, жабақта бірікші мақпа қаланы башы бөлімілі көңілдеді. Сергей Петрович Иванов Кавай районінде, Тұрмыш ялінже жүрал жемшіне, қалас бұлат Кавай районе бол Қалғы жинземде биде бұян, бұрнеде қаласа да білерес жоқ. Ақалы бір міне дырат, бірінден жер бөлінде ойылза қайныр. СССР халық артистки Вера Кузьминична Кузьмина сымақта жүр. Шауынба ажағана ғызен ұсталықне Курзаюсне Сергей Петрович искусство жүлежіне онзыртыран лекмен бөл. Ну, ажалып бірге қалас болған Сергей Петрович ол севлері аржинзен жекесен не болды. Ну, халықра қаласы кәсен не ол ажашыра күзеттеші. Ажақта көз Сергей мұрза девмен, ашамы жылына ажарана әже юратма времени. Жауынбада берін Сергей ол кирбісте құрат, ашында юзаттыр себе қаласақ әне зумада бұлдары. Ушкулда мәлі времени берге тұрымда биде қаласа бамады, иллі палызын бер времени болмалы. Анжақта шкулда бұраған рам кружога әр зиттермезді жүрейді деді. Онда ана тапсынарсем шанзабаны емеш. Ну, бала театр искусствіне юратны болсан да, Сергей ол техниканы ұларақ юратны бол. Ажарана шофер хума әмітлеріне. Тем же шағым әтпек, школ бірінші тердегі үшін документ жүзіне бұл Ялғужалық академия қайзабаны, агронома времени. Мен және агроном жүзі тұрда, епте ажа жүкне шум жұмламай ұратмас тұрчыде. Агроном бара ол, шинзем шум жұмлан жүкне, хирдыры қошчымға галстық бауылса жүректе. Өз абақта шыба дени бұр бүлінде ол жауы. Шып шап жум, Сепин ажылы театр институтне қарені зуйлары бұл зәйтіне. Ем ежылдатты бөлінде Сергей жөнінше құтланза бұғас кәне болу. Вишшімі штурғышын қайне временіне пәлзен, чибер қалажаған ажа түтін жүктің қалашма бұшыларым десе азайлет бұл жабылын сене.
Çağbek orada birinde toğırjır Саграундық құрмышылда Сергей Петрович Щепкин Яжебек изетілен задыраған театр институт не вредме керек. Ал Турадыли Сергей баларыли барып жайалда еге мұтлы бұшылар ашы. Қарибыл Миша Викторов бұндар залырақ бола, тепли шеруш береді. Ну, мен қалама бұлат студент бұқычысен бергі. Чи ұрыда, чи сағынышлы бұқытсем. Врезердерді ғышын Сергей Петрович тюрек Чаваш Академия драма театры не шлемейлеші. Бұнда ол тюрек тәп сынарсым қалықлама бұшлай. Ғызай ұшынже Моцарт Пасальери спектакльге Моцарт сынары. Юратныме білмеші Фредери. Әріне бірі юратсан Тимги. Туй ғышын арым жырамашы Лариван сынары. Парнелі дуй, Миша сынары. Чеже дұжын жұрт, Андрей. Еге ғачын бір жуғыш, Юзыр Василий. Чуғынлы еңгек мары, Гриша Разгуляев. Бегамбар Джуниманра, Сатвар. Тада Нумай, Үкті сынар зем. Қалыпланы болады. Әжетті персоналі жинжеман тәплендірек чарынас келеді. Мен жіндезен көзінара қалыпланы күшін. Серуш патнем. Шамрыкер зем юрадулы жүру зем жира бұшлашы. Google СССР халық артизі Валерий Николаевич Ларкны спектакль «Прости, не небей мұны не алғандырать» Макшым сценарий. Азайлелер, Оксайлерді. Thank you.
Шум, стой, месячный! Он кричит, не кричит. Это рассказывает. Кричит, кричит. Вам что вам? Сейчас не идем, сейчас идем, собой находите. Сейчас он надо просить. Марш, мне кулама, зачем надо? Вот она, грузите шмата. А за врачи давай. персонаждың жалпыланы үшін артезумен жеп қарып құрушылық сексезуға. Оның жамге жене, кулышла сынарзем гына выляма бұлдараған артист бидеде жабынма бұлдарады. Анжаққа бұл берін жеруз бергема, оқсайларға олғалықланы тебір сынары. Маңдилес, чырмандағысын қашары. Келер, өргір жаршы, баян жүрейді. Шұралы күн, асаламама келдім. Алладай нарым. Ара, шұралы күн асаламлас дейді. Аққу, бұйым, күн қача. Чем ғайып, шимі крежуалны баянмад. Мүлі қапа. Деп саға, баян шұралы бек асқыза ек тұрады. Манна. Шырсағын балабынды дашам. Көнбек жынышын қашары. Айып андымы, арқышы земшкеға директорнек тұмалар. Мен, барсуға председателезін ларыне итпекчіға күалан күбар аман. Арсу, тірлетіраш сайшлеске. Шамынға күченеш пекелестерім. Пашықаға енсе келдім. Астизе бақчы үрі күршісінге. Кулакай ек маған лапсап жерді. Севін бедел керебін қачашықна. Ешін самыр күтченешсіне. Маркиш Петрович, мне было варастая фигура. Варапашин шуттен жеді мен жын үрілмала бұлы дейка? Кулакай ек бұрышланы. Пиштен ұсад қоймазыр сешен жетіне. Қашығында севін кен құшы. Ешін самыр күтченешсіне. Есарука карчама чересне пуза, чересне парлегицаная. Кубужие персебрахне районда брещевара. Ларсанов иншаллах. Пар яник келе. Марки сакуна химе тутаганшин мар. Яусыне энитсе бумадыдындынак сиргелесе бар. Унды хутсыне. Заемне чималдан жырна. Налогезене бақытырға сабына. Суд тамен денегі жанында адашма. Кемчеyeline gene sunar geç. Ketmen duman жерден bir de sançanı ürkürse uzatatamaz. Onçen madayşa havalamada načar iştengese başmağına gilettin. Hayda da, nişan astilmeyle bak küregen doğdun. Ravun çeydi kürengelmeşki sana amuka. Kürengelmediği kız nasıl bulunca kalama? İlk keserken havun çiğdeyi geç, yuvalasa şırda barami. Şindran kadıkral, ukşa gideyince kuşlan da. Efendim iki ha. Ancak kaladık. Osmanlı uşan adam olmadınız. Hep sürgen kuştu ne kıladığına. Oncuk ne maykana nimbelli, eşterden uzatmenesinden kuşlusu bana. Ben gelişimden burada çiçeğe bassam budan. Kazan yapıyor diye yaksandık ha. Kaladık, birini kaladık. Maykana memestin harapla. Bıkkıyım var şu bacıkçına. Hala yavaş çabırsa elini. Dukha etme, dukha. Ya kalıma var yapsaydı, yavrum.
çıkasan, tüt çağlığa, paraslarına, kıymasına, koşu bakana şaşçakpay seni dekka, tüt çağlığa, kaç şağlan alıp batneye. Var sok, kimden aldıysam bu şamar, alıp usta kasaya. Бәшінезе бұнамай шақна қаласы керек. Табай районен Уйгерезем тұрық Сергей Иванов чапыл агроном ұтса жүре бері бұлзанда Чуваш халық валли, Чуваш театры валли, Пулдарулы да ұста артист шиденце. Жаблауы. Берін Павло драматургын Николай Терентьевын бір пьесінде персонары бірге жапыла қалады. Бұл малашбатпа келензе бұрнаған кәре жүзі шеңдені. Епте Сергей Берге бір екеленмезі жапыла қалады болды. Бұл малашбатпа келензе бұрнаған кәре жүзі шеңдені. Қали бара юбиляра ғайнежінде сәнбелі бұл сәнізіне жабой. Кәсейлі Чуваш халық артисі Сергей Иванов. Всем, вам всем, Паян Гигаш, Эпсилинге Булашав, Дери Хавас. Паян Сергей, сама давамлама келметін асыны май жауынбады, бартықтамазыр, салам жымағы зәбе, Абыр театр Милевлі Гердюжине, СССР халық артисіне Валерий Николаевича, тада театр директоріне Юрий Ильич Владимир Бачине деп. Арғасын. Ürgaş Хизеплеиш, Ürgaş Хназем. Ürgaş Сергей Халь Петрович ахтысы қаламамын де сана. Езі пишсе житне, тареклі, вайилне, пулдаруллы, шин, искусствора Халь малашни зана Сергей Шерошкезе чиниме его блать поле. Ancak de buna Vodar Jul Şergey dese cinep. Ondan da malarak Muskava времени яна жүхлек шеуштini şanbada payana hirik parzamır mana şambigeh kalamazana şeruş dese Şergey dese menşin dese sanılmışıma pidemalısı masine kalama devet sanılmışım Пужубаяс хальде шамры, шиседран. Халь паянги уявгашни ерсе враган, ердюше берен Чуваш Республики Индавадеш артизе Валерий Карпов, Каларе ганде. Кулушас тезене, хорошно кетседрать тезе. Ну, чината, штабель Бузанда, Сиринчатырда, шал кулдараган артист тешин, Сергей Иванов, біле қалым, біле бұнат тешин. Хорошлыгы бұл. Ancak bir buzu tesreksemde bu teatrda. Kalıbı SSR Halk Artisti Boris Alekseyev, Georgiy Fadeyev, Viktor Radionov, Pyotr Ivанович Ivanov, Yefim Nikitin, Menjuhlevazem halka kuldarma kaçta geçen Viştima kalamazra halka tıtkınlama buldaragan artistim tentada bu bir yeşra. Eşavze layhimne malala ilze bıraganne. Halkalanı tebrik çavunap şartımapatne halkalan artistim buldarma jeş buldarma. Bizim jada koşpezim burdema çuna почерзата тыца педем сылами пуличен андых сакайчен драмалы пурниша пулзарин кос ябалазине иттизе ларза время
Осталанма, бурнышинже шушлама деген артистем санжанба премьер-лиге бурга жерге. Манзанга жақна, баян еді, халығын жорақты артисті, күпкейді келішіде. Алашеге шамет бұл байғал. Чуваш халығын ешман, іштада бұлін күзір бұласыне кастроле қайзасында, балламаш бұлін де болдықсасын, төре туяшы, унын хелгемі түрешіде, хелгемне аны хелген құрағына бамашын сене, ес чуваш халығы вали, хон пударулықна парнеледен малашпен шамбек бұлды. Бұзық тіллеві, вой ғалғана, шидін үзен, ан ұйвын. Саламатты. Манзакайны хамба бірлейсек әттім. Ну, ялан хераба, онда конвек ялан барап бар. Хамыр ешпа кухная была, мені кене онда біледі. Кабар-кабар ұшайынды онда, мен болды. Ну, майы зағалы ежін. Чыната вайрек нашай галере, те бұғыды қалзадырмазды. Чыната оның артист, творческий небе, нумай небе, чыната талантлы, бұлдарулы, рожулы. Тебірекне кіштақ тұрзымақпа қалашынынде. Бұл чыната оның творческий небе талант бар, оның алғы земде, оның құрадырынан, беші ұлттың алғы зем, чыната ұлттың алғы зем. Бұл кечур шықезатынада бұлдары. Ады бұшпақ сене юзамада бұлдары. Шауғыжат терлі техникына, театрда ол ебірін бәтіне яна шақ бұдыр жылы үшінже, мен жөл ешті забаман бөлі. Мен жөл бейже күншен бәтіне, да, театр аймистасы бәтіне яна бұлыжу өйтса бұрады бәтіне. Бір историяже қалза барашы. Чыната хайуашке бишта чоғынчақ, наверное, онба ішлемен темелі, шағы ішпенде. Кашты шула шүргіне, ебір шүргіне, шула гастроль зене тұсырай апыр. Баш Казахстан, Татарстан, Тадавыты республикасыне, Ульяновск облысыне, Самара, Тадавыты регион зененде. Ондағай ма берін автобус сене, қадірлемеле, хитре көрінші. Қадірлеме өттізіне водительзем, техниксен тваще, но фильм техника тудығасы иде болады, краски иде, истинес иде болады. Шаба, ебір сенген бәтіне бір аттырда, қашты жолақ келе, сенген шынақты ұлтарулы. Шынақты тұл сене тазартса, шпаплевкана сәрзе яғатса, терлі краски земде сырлаза барады, тепен автобустан шутолза каяшыға. Тебе региона кайма уже уже лишь приследовал не стыдно денег. Шынақты Сергей Хайшебек сырлаза туза арзайрат, хайде берле ұстағай кастроле. Шамба түзік. Там апунда тавзыма кешеуіні, нумай жол ішленеші, арқадарына, яғына перебошына, бірлешлетпер, шеріп сылы, ешінше, еше қайма кім бол болдыр яғына, қайшіне келешіп бала болдыр, кім бол кәлек болдыр. Конвертик парабінде, конвертик жоқша бар, қалап мамана. Ебір ұқша бар настық, бұнда приказ, нумай жол, тұры жолы да бұлдарулы ішленеші, приказ о премировании, а вообще банкар кішіне жәрді.
удовольствием приглашаем на сцену заместителя председателя Комитета Государственного совета Чувашской Республики по социальной политике, национальным вопросам Ксению Анатольевну Семенову. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые земляки, уважаемый Сергей Петрович. Профессиональное мастерство, трудолюбие, актерское обаяние и, прежде всего, чувство юмора – это те качества, благодаря которым вы получаете такую любовь и восхищение со стороны зрителей. От имени председателя Государственного совета Чувашской Республики Леонида Ильича Черкесова и от себя лично прежде всего хочу сказать вам огромное спасибо и вручить благодарственное письмо за огромный вклад в развитие чувашского национального искусства и за многолетнюю творческую деятельность. Успехов, новых достижений и благополучия в дальнейшем пути. Слово предоставляется исполняющей обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Татьяне Васильевне Казаковой. Так не хочется нарушать вот эту хорошую атмосферу чувашского языка, но не хочу бытовым языком говорить, я хочу мысли свои выразить именно по отношению, Сергей Петрович, к вам, потому что прежде чем даже прийти на сегодняшний вечер, я послушала ваше интервью сегодня утром, которое вы буквально на днях давали, стала вспоминать, вот вы 30 лет на этой сцене. Я думаю, что 23-й год уже будет под таким знаком 30-летия, и мы плавно продолжим ваш юбилей, и весь следующий год мы будем видеть вас на этой сцене, и вполне возможно, и не один раз в новом амплуа. И я подумала и себе сказала, как хорошо, что Сергей Петрович не стал агрономом. Потому что правильно говорит Валерий Яковлевич, и я согласна совершенно с Сергеем, который говорит, что, наверное, заставить человека плакать гораздо легче, чем заставить человека смеяться. Согласитесь? Не все нравится, отношение к юмору у каждого человека особенное, но все те 12 спектаклей в активном репертуаре, которые есть сегодня у Сергея, они действительно... Вот он там всегда очень ярко так выражается. Я, например, всегда получаю истинное удовольствие от всего этого. Здесь сидит глава Янтиковского района. Так сложилось, что мы уже встречаемся 3-й раз, буквально в течение этой недели. Я, честно говоря, Владимиру Борисовичу завидую, вот просто завидую. Мы были в Турмушах, да, буквально недавно, есть у нас проекты. И ведь опять, вот что это такое Янтиковский район, где рождается родились, и надеюсь, что рождается такое количество не просто известных людей в области искусства, а очень высокопрофессиональных. Людей, которые любят петь, танцевать, играть, их много. Но именно в Янтиковском районе их просто не пересчитать. Это люди высокого мирового уровня, да, которыми гордится наша республика. А турмыши мне на ум приходят, надеюсь, я правильно сейчас скажу, 2 фамилии, Сверчков и Майоров, родственные деревни, соседние деревни, но одно поселение, да, и вот Сергей Петрович тоже. И тоже что-то в этом такое есть, такой какой-то счастливый знак, или вот мы будем делать сейчас серьезный ремонт в Краеведческом музее, и, Владимир Борисович, надо думать, какой культурный код, какое то магическое слово поведет Янтиковский район вперед в достижении каких-то еще других целей. Поэтому можно рассказывать много, потому что даже то первое звание в 36 лет, заслуженный артист
Чувашской Республики. Вы получили в 36 лет. Тоже хороший народный артист. Это дорого стоит. Но мне кажется, у вас все впереди. И та мечта, кто не слышал интервью, а я открою секрет, что, Валерий Николаевич, если вы меня слышите, то поставить спектакль «Нарспи», уж не знаю, о какой роли мечтает Сергей, но это тоже, наверное, вот, какая-то такая цель, и вполне возможно, что она случится. При этом хочу сказать, балет будет поставлен на следующий год. Вы тоже об этом там говорили, а я вам говорю, потому что театр оперы и балета выиграл грант, и он будет ставить балет «Нарспи» Анисима Асламаса. И хочу сказать, самое удивительное, у нас еще есть писатели, которые до сих пор переводят поэму «Нарспи». И с этим тоже можно работать. Вполне возможно, что эта новая книга тоже скоро выйдет. Поэтому у меня сегодня для вас такой сюрприз. Нагрудным знаком Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики за достижения в культуре награжден Иванов Сергей Петрович, артист драмы, ведущий мастер сцены автономного учреждения Чувашской Республики, Чувашский государственный орден Трудового Красного Знамени, Академический драматический театр имени Константина Васильевича Иванова, Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. Слово представляется председателю Союза театральных деятелей Чувашской Республики Сергею Вадимовичу Павлову. Регаш Пулдар Хизет Летусен, Регаш Пулдар Театр искусственния Хаклаганцем, Паянхи, юбилей Качне Хизет Лезекинья, Сумлада числа Ханазен. Регаш Пулдар Хизет Сергей Петрович, Регаш Пулдар Хизет Юлдашам, Таваном, Ирек Парзамар, Сана театры Шенизен Прилежвенчен, Саламлама, Шавгери, Мухтанадов, Шавгери, Саунадов, Шагенбек, Пулдару, Шагенбек Эшченде, Артиспа, Тусловунежи. Чимаман, Ирек Парзамар, Хизеп Хучебе Кислама, почетная грамота награждается член Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный артист Чувашской Республики Сергей Петрович Иванов за особые заслуги в области театрального искусства Чувашской. Сергей Петрович Шавгери Пулдарулы, Шавгери талантlı артист берген Нумай Галарич, Шавгери Остаалы Бергиде Галарич. Ну, манжупа, урнышра, манжупа ганамар хантел. Аржинын биже ябала урнышламала. Шуртлатмала, евышистермеле, ача земшикиндермеле. Паян Хюгун Сергей Петрович Шавгери урнышлана. Унын Шавгери хай алыбе осталана кабар шурт. Шубашка районенде бурнайтпау евышизене кашки кунзеленех үстерзе бурать ул мизенде жиденде шенезем тарцадырат ачашлаза юрласа бурнайтыл шаземде евышсемде палагуна иге баттыр жиденне был үстерзе жиденне улжаган цемуна шаунбада чендебекте чесле килмеле кур манында чесле килмеле кур тавдабуш Эспорыжень малашнеде ураган сене шенеренге шенес назембек алапласа саундар малажуда. Все вот это вам. Слово представляется главе администрации Янчковского района Чувашской Республики Владимиру Борисовичу Михайлову.
Грегаш булдар кизепле бураганзем, илашсем, хакла юлдаш, таван, пиріндендежімір, кизеплеренде кизепле Сергей Петрович. Паян пиде кызыкуям, серін юбилей, куда пиде нумайши уштарына. Чынақта хамырда Валерий Николаевич қаланы бігек мүнчекрен балапыр, мүнчекрен шеруште тымырчы. Агроном Бергей Галаспузар Сергей Петровичен ялда да бізік, башма қолара бізік, бақча, ол лайық агроном бұл, көй бақчинже. Кирилчин Сергей Петрович, твоя история же, где бізік вырында тұрады. Шамрак оружен, тескас бұл задырады. Калар ішінде, твай районже, паллы жинза бір биді нумай, культура, искусство енебе. Шау паллы жинза кушинже, чи паллы зен кушинже. Изер шүлде жайрадырады, шүлде зен жинже. Шамбегех бірін культура шенізімбе, тәжі жығыну дүтіні жын, ебір сауынат бір, сирет тавзымақ қылат бір. Маллада Шамбек сирен пулдарулық адалан заводы, қывыр ұрнышланы өметсем, ваягетшер, яланақ Шамбек сирен кураганзем, жишыл бұлчыр, тада шыне-шыне спектакльзем, шыне-шыне қывыр талантпа, шинзіне палаштарма май білдір. Шуралы күн әлшіме әзірер, саламладық күн жүрегі, ұрмықсылық, келей, тада жүр. Постановлением администрации Янчиковского района на достойный вклад в развитие культуры Янчиковского района Иванов Сергей Петрович, народный артист Чувашской Республики, занесен в книгу почетную Янчиковского района Чувашской Республики. Музыкальное поздравление народного ансамбля «Тавайей».
Музыкальное поздравление народный фольклорный ансамбль «Тормыш» Турмышского дома культуры. Руководитель Елена Николаевна Матросова. Вода, Тормыш кулинже веренеген, шыр хера хачаран. Біздің аша аңғырсын жен, школ коллективін жен, шыр шықлені салам есі келдім. Залға ғарадан Тормышсын. Саламлат көрем? Паян вара эзер Сергей Петрович, чын-чын артист. Серебряндеген Зинаида Николаевна, Чуваш республикин тавадевишлі учителя, паян егунда, шкулда, ачасынбе драм-кружок ерце бұрать. Эбір иде шанап бір, Серенбек артистім, тада журалыш берін кружокра. Талант деніне кемшен елеймін. Игі жынжен көрет. Еғыл құр, еғыл шу. Сергей Петровича бары, шучындығы күренделмен кемелі. Сенің ұстен артист улас құлдарулығы ажарына палыратшы. Драма кружок не шүренемай, вал чәргі розіне қалыплары. Хайын ролізіне пиде ұста қалекінетші. Құраған зиян көтшінжен артист бұмылы жын течеш. Максимов Пушкинский ширна эйки вам пьесына кураган зимитнебе. Иге кучинчек дартырмыд. Шагын кышын ку артист Владимир тезеркларымыр хамырда. Ега Сергей Петрович Сирия ша спектакль юдерме соны гержиге бар кедешен. Ша соны гержиге болса, езер малдайки удымсыне азайыз. Оша дуйымка азайызя, пиреде азайлер. Шак чайниге сирия барнелешен. Сипле чайызя, пирин коллектив азайлер. Егер сирия біріндеген учительзе, сиринбе мұнашланат бар, савынат бар, мұқтанат бар. Хывыр бұдалу поэзия малала да бұрағына савындары. Сылла сирия, она жүр шидені. Пөтім тұрмыш әлінжен, начкасы әлінжен, денешнары ваш әлінжен, шам деді бұзы салам дегенде бар. Шам үлбек салама. Түт садамазы Сергей Петрович, Сергей. Паралынче ұрлық, тепінче пұрлық. Васен садамалық сывлық пұлдар. Тавда бұл жезір бұррешен, әбір шам деді делейлі. Спектакль завылязав не кышын. Вара, шейнешсе. Тормыш халық фольклорушка не азайлер. Бойға бар, ұштары. Хаклыдванымы, хизеплеген ежімір, ежін замады енішні ваш халық театрын женеде чибызық салам. Езекері жені тәсті көзағырады, Серенбегін Ченебекте мұқтанат бар, шережедей бұш саят бар. Сергей Петрович, малала қабырнаш, малала. Bye.
главе Республиканской общественной организации «Землячество» Янчевского района Таваень Алексею Владимировичу Банерке. Ергаш бұлдар Хизепле Ханазым, Хизепле Йолдашсыз, Хизепле Сергей Петрович. Баян темежі учендегі аршынде Твай районе Хейн Павлы жинезінде биде шардери Буян. Шарпулдаралды жинзен ұшынже культура шенезім, сәді шенезім, үйрім көріне жылсыдарашы Владимир Борисович Саламанды үшін ғара Сергей Петрович уже представил официальное возражение. Салам пожалуйста. Прям твоим пинтешки геачиде за байги уява чунжеревен саламлапыр. Эбирза юрадапыр, хизеплепыр, самба мухтанапыр, мынашалапыр. Пирингендешті ұшынже шардери Натурганчик бұлныжын биде сабынапыр. Сабынмал измылдар өзінің. Нумайынде, чынақта Сергей Петрович сцены жіне дұқсасын. Хейн пұлдаролы кебе, хейн ұсталы кебе. Кашни ішін күміліне шықлезе қарай. Кашни урагана хейн чүндір жінетін сапарда қарай кектегі. Шақсан ұрығымылық, ұжығымылық сана келегіна көрсетеді. Eşleşi dünyazem kızı pulçur, şene rolzem, şene sanarзем, худшындақ тәтшір, коллективға тулану, кележу ялан болды, бұрыншына теле еураду. Рамады. Сергей Петрович, Тавайын день ветеран Зен Союза келсе Аклы Сергей Петрович, твай районинчи ветеран Зен я тебе сирехи сеплесе, шак-шаклы юбилейга саламладып, ширіп сылық вырым коншу, онышу пулдырзире, сирен чап, чыз, кундран куна шыкленсе, шулран шула шыкленсе, адаланса, ширіпленсе бұдыр, и бір яланақ сирімге мұқтанапыр. Юбилейсем сирен малалла нумай шул пульчар сылық тиреді. Хақлы жиыны бар, юрақны жылдажы бар, тада ендежі бар. Сирей и бір чун жеререн саламлат бар, и бір сиренбе мұқтанат бар, сабынат бар, шуттен жере еспурри жет турна давдыват бар. Сергей Петрович, аллы жул бол, баллы жул. Умбрабырта тагыр жул, чиржинес аласул, шурики гумбек тереп бол, хелгунебек ширіп бол, шугунебек ожы бол, кергунебек пуян бол, тейтер баяны бер твай верахин жендилня, сумлы жинзем. Поздравительную эстафету принимает Чувашский государственный театр «Кукол».
Сергей Петрович, Сергей Серуш. Чуваш патшалық организаторын артистизем сана. Ішченезем бурде, еркүшезем бурде чунран черерен саламлашы, сумлы юбилей ажыбе. Бурде сана юрадаши кезеплеші, шамнамандыран қалазая жыш. Санбада жібермей жібердім. Талантлы жинын бе бол, пәнем жерде талантлы. Сергей бол талантлы артист кынама, тада бол ылдын алылы ар шин. Ашын ешінбеген ебі бұлдығын де бол. Аллах. Сирин жатырда шерушпур, бирин жатырда да шерушпур. Шерушсемзір бұрынма, биде канцер жершінже. Машин шемірәдзен, начасыра юзаза бараганзем, шерушсем. Вырым әмір бұлдыр сана Сергей, ебір сана юрадат бір изеплет бар. Сывлықлы бұлды маным. Поздравление Чувашского государственного театра оперы и балета. Сана Чуваш Патшалық опера балет театры ошын салалылать. Тадан нумай Павлова Сынарзенкалы глаза. Курагансыне саландарма, юман деп ширеп сымлы, сурбан деп барым күжілсынат. Алевара саламзыма кезепе, шеш бөлмеші яжебе кезеплен задағайызарған Чуваш Патшалық Шамрыксен театры. Света! Ескалек паян унбатне кайма куштарынды ми? Шапла, унбатне. Шапла, кашны жол керкунне, октябрь уйхінче, эсун батне кайса келетін. Паян, юрих үшлан керлесе келдім. Хамши бол, мүлләшін жи десе білескерім. Ол хитре, матур, яштага, йырыс-пүллі, кернеклі, пулдаруллы талантлар жин. Манранда талантлы ради. Пілесу келсен,
Эбунба мускавра. Твада жул вренье. Моя любовь на первом курсе. Чонаки! Итле, паян хигун бегастывады. Печик шеруш. Одуванчик пек. Сап-сарыда каттыра-каттыра шүшлячачы болын жүхне. Чонаки! Сумахмай волхаль. Чуваш халық артизі. Чонаки! Ак волхой гунда. Шатыи! Арату! Сергей Петрович Иванов! Чуваш халық артизі! Абла бұлсан! Ес ұнбатне кашли гунах келсе жүрейме бұлсан. Сергей Петрович, шеш білміші яділі, Чуваш патшалық Шамраксен театры, санашак юбилей ядібе чундан салымлады. Пурнышыра ырлық сывылық телей, творчествора пысык шитенюсем думасунать. Азамлы заман сем сан пурнышна, шудат сақтачы. Ежін зайзем берінде. Салам лад пырсана. Салам, ада Ну, Сергей, Абелара, Таван театр, саламат. Чуваш академия драмы театральной артисты, Чуваш шкала артисты. Сергей Петрович Иванов, шаг кунзенже хрейн алла жылги юбилейне балынды. Алла жылгулдарды білейде, чөнеде, санеде, бұл күншейші жылги шамырқанды ете. Хора құртылды. Менре ғауының құттырлығы. Шақна білестезе, бірін жадарлы корреспондент Тепчев ұшылай. Хамыт Тепчев ішіне херелабара мұштастері. Мен жетесе, мұнда Сергей Петрович еш бұрын. Тоқтар! Вот как сидеть, но ведь пускану дурать. Мне мой ник сидеть врать. Каждый выкопалый год космоза все кайза делить. Евгений, ректорат физкультуры зарядка давать. Тут лапать едет, Евгений, Илья Бакет, Таварден, Александр. Шап пурнажа юрадать. Көп балаққа дебек хабар. Анжақта артистен жеңгеліце білесілесі. Менрежі Сергей Петрович'in вұртылығы. Ырыкымынынче, омзамы жүккенже, фурныжа журатынче. Мен жеңгесен Сергей Петрович'in ағын лешамрак. Мен ештенерей, ялан бұршамрак. Кытыра бұмыран, ялан бұршамрак. Шамбада вот Иванов, Сеуш. Ақанышыға тәлі өлімде. Бұл шәр жуаши тәнде шамақ юдыне әзір қуырынға. Шақ заманда Сергей Петрович'in берега жібайды. Күнже итзар ағылачы. Сергей Петрович! Сергей Петрович! Сергей Петрович, қадыр қашын, мен режі вара сирен бұрттылық. Хамағыландым, тингерзе елдім.
Балағынде юра-дура! Секси мачо, es jugadora, es payambara, palara, churuba, uzakada, Charlie Chaplin, добр ayakra, zirkala, estirevana, asante kafifu chivo, chavanu daruna escribo. Сергей, арму балерин паянсана. Кәттәрле дузак бар дис. Тугал бара, кизепле күрәгән зим. 11 минут тактап, 2 мыш байынче Сергей Булдарулов не күрү бар. Антрак.